Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa pemirsa yang budiman. Aga tuh mereka reba sapo. Yeah. Seleku yolo al-hulatu lauri Bapak Lalu Hasan ya yang ada di SMKN 4 Kota Kendari. SMKN 4 Kota Kendari pembuat kecap ini. Agak mereka reba Pak Lalu. Iya masalah toka lauri sinina silau kumaneng mapa mulai kenge SD SMP SMA laku regi perguruan tinggi mapa mulai 1 S2 laku S3 ya agak tuh mereka reba maneng sapo dan riolota melo ketika kacapi yang dari itu kacapi kabuki kecapi bugi stolaki.
bela tongan ni ma bela tongan ni launa sini sila surat kumana sesikolaku. Metta toni jenna usaparia sangela talepa tegani mundo makakoya talepa
jadi tabul kopi. Foto na bilan na ang kami na bale bale kandya na ang katoni bale 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 chamban na ang katoni bale bale na cepet na usin na bale bolon na Ada ro gati-gati ke civilisi de sina padre king gati-gati lampa-lampa riolo ulai si gati na ini re gati campura re king campuran re ke gati-gati ogi si campur re king tolaki gati-gati tolaki na nama kada tahu re king kecapi kabuki kecapi bugis tolaki wah iramana re king nasangete angka toma kasih dah cedek tapi de toma reke na para kasih dah angka to reke magati-gati lampa si kolo na pareke angka to elo kelon na tapu mana ni silong tapu mana ni na silo toro na ngako da tapi dia ni bisa makan dete gimana ni monro mana silo uta aja meni pareke makan berita na magate gitu monro tanna fodo pada tu mana majapa mana iya nama lampe mana sungat ta sukses mana ki kutu kampung na tahu talulungan mana pape dale na fuang Allah Ta'ala. Tapaga singi to ni suju-suju tama dece. Ang katona labu silaw ko katona ang kamo bertahalat tir maka alhamdulillah syukur ki mapuji mana lori fuang Allah Ta'ala. Ya rubai syukur ka maka asal sita-sita mungkin itu itu. Na kudene sampai ki sita-ita si lampu. Itu sita si lewa kue kamera to si tanga-tanga maka deh kamera vale na faka cefi kesina tolime maringa rakuya. Kemarin masih waktu masalah tuh kalori aji sabar ya ku udah usaha lagi daerah Fegaro ku macam cawe agak sana Sulawesi Tengah macam cawe sedikit ronron apalagi kalau musim durian nolila ada kamandre durian si bawa agak sana salah makanya saya agar tuh bela nol tolak tuh tarai lu gak maga tuh daerah Vega tuh nonro ya. Kali kisi lo.
Papua dan silau kumana maka deh kemana lo mobil aku durian letu winger mana saya saro mega mova aja ta se maka de miro ba utap pure ke winger mega mova de miro ke utap punga ke maka kue na ku utap punga kita se di wae de nulle ka pa na rapi si ulaki maka jabe de na fa aja wae tema kayak gasilau manang tapi na monero de utap puasa tak lima ringa apa de lo di manang nari makana to tentu welo dua mana matoki majapa malampe sunga atau pada siruntu-runtu batu payem maku to harus sila surat mana mundur di Malaysia di Singapura wih migalada daerah-daerah luar negeri aga ya mena ke Amerika kato Pak Haji kodor ya ke Amerika di California kato kor mundur mega to ada di Swiss kato ke Inggris ke kemana keluarga mana kro sila sureng mana atau sisi mana daerah-daerah sini na bahasa daerah Australia pura mana kepada si kontak-kontak mana kariolo asabara kacapin mo di peletu je seletai dia agak dia kada agak terus pada nir sama kate ikut tumbon mana
koniro kira-kira sila sura kumanang, sia di sumpulo kumana sapo-sapoku, sia sekolah kumanang, mamuare ki padang kama japa-japa malampe sunga, talolongan ngiri ke papu dalle no fonga lautala rion runa, tiga kita igi maka kue monroh marendreng manang. Iya siampai mana ki masih ludung aku tuh, siampai mana ki masih lesureng, tapasi diwaleta sare kamengi pada malampe mana suka tamana. Iya aja nak kasih PK. Dia jaga gunanya itu tuh si PK deh. Tapi si salah cede mani bicara pada cek, iya aja nak tekat susah lah. Pada cek mana nya atau mana tahu ya aja tuh si ditoleh si pandas rasa. Iya. Si kira-kira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi.